Radimo 2 križna teksta koja su nastala nakon Prvog svjetskog rata. Logor, čija je radnja smještena u 1916. godinu, gdje se bavimo mladim unovačenim vojnicima, a Golgota je komad koji je smješten zapravo u nekakvu neodređenu srednjoeuropsku državu. Mi je tu malo kontekstualiziramo i koja se bavi u principu tadašnjim sukobom na ljevici i sukobom između neke vrste socijaldemokracije i anarhosindikalizma. Bavimo se po meni s ta 2 komada zato što su M relevantna, M s druge strane jedan od drugog su neodvojivi jer na neki način je sve toliko ciklično. Jedan komad generira drugi i povezuje se u jednu koherentnu cjelinu. Trenutna situacija geopolitička je toliko kompleksna da je zapravo isto. Meni je osobno čak malo i banalno. Zagrebačko kazalište mladih i ovo unatoč svojoj temi, ne unatoč, nego baš zato je ovo predstava za mlade. Konkretno za mlade ljude kojima možda slijedi poziv na vojni rok. I mislim da ovo je samo jedan možda nekakav realističniji čak prikaz onoga što te mlade ljude zaista čeka. Moj lik u predstavi neka vrsta anarcho-sindikalista koji se bori za provođenje štrajka u tvornici i takav radnik danas nije moguć. Pitanje današnje radničke borbe je isto stravično kompleksno zato što se mašinerija velika pokrenula da se radnici kao takvi izbrišu. Nina je izrazito pasionirana i posvećena svom radu i temi kojoj se bavi, angažirana je emotivno u to, goni nas da nama samima bude stalo do toga što izvodimo, a na taj način ćemo prebaciti preko rampe i doći do publike koje će također biti stalo gledati to što gleda.